Palabra de Dios está basada en el buque de Promesa Samuel, capítulo 1, versículo 27. Pai mucha aquí, mi ahasi oración. Y Señor adonami, mi petición, com mi ahasi naje. Me quiera invitado ahora para ser abono y repetir a palavra de oración aquí, junto conmigo. Tata Santo, Dios de amor, Dios Todopoderoso, me te llamamos danke para cada de mi yunan. Nanta dia regalo nang de mais bonita que Dios por bendicionar-me com ele. Danke para mi yunan, Senhor. Tapi sei, me te mester de boa força e boa sabedoria divino para por ajudar-me, para me por guia mi yunan tempo caminho. Senhor, mi Deus, hacime exemplo de bom amor e de bom perdão. O mundo aqui tem assina tanto cos malo e tá pensei me tá pedindo para ter me yunan leu for de tur tentação. Bo palavra avisame awe, para mucha aqui me ahasi oração. Senhor, adonami mi petição com me ahasi na je. Senhor, me dá reza para me yunan e me saco a bolo do nami e petição com me dá hasi nabo awe me hinta. Danke, Senhor, para o privilégio grande que o nami para maior. Ajuda-me, Senhor, para me por guia me yunan todo dia riba e caminho de vida eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está